Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Canigaw Island, dire sa lungsod sa Matalo, Leyte. Okay, kinsa kong ganahan mo kan guys, maligo dire sa atong Canigaw, open na kini sa tanan. Kadto sa mga sa layong dako, pwede na tayo maligo dire sa atong isla sa lungsod sa Matalo. Okay. Alang sa tanan, ang atong isla sa Canigaw pwede na pwede na tang makaligo sa gasa nga lugar aron ano po ta diri sa atong isla, maka-experience po ta kung unsa kanindot ang atong hinuan guys, atong kuan diri sa daghang musuro yung mga turista. Dapat i-maintain nato ang kalimpyo sa atong isla. Okay.